Bearing fruits as a Christian. Bearing fruit as a Christian. Kwanya ye Christo for a beso aba. Esase ye so aba. If so create biara nia odua no. Se twabredu no kofu ona so a ne wura bebo. Anu ti okreani dua ba ogugu so no odoho no siesie ho a wonim sa afeni so na du twabremre na okwa ne sa beka no ba ya ese no na fata ene yansu nyankopon siesie ogusu do ye ho oto nsu ogu ye ho ode ne nansam nyina agusu emaye wo siesie se ne ye beye Kristofo mapa ne aso no nyankopon ani na se ya anso abe nyankopon na ne nya den enso ye ene ti no ka no se na due bia enso apa esese wo twakane every be Yesu Kristo ni na suafo no onko hu dua bi na ne ho aye se adumra ese oso apa na enso na dua no enso apa ba na suafo ne kire se odome dua so bia no obeti apa ewo ne so nampa adechi e Peter mo ko hu no onko hu se dua no ewu a ye den esi ho no eno ti se weekuani na do the whole season no na bedu season na kodu na kwakoye harvesting na be kodua odi si ho na so apa bachi adi si form na ntimi amo abura adi si ho na ntimi amo a ubedi mo ya sa no nyankopon bedi ye ho ya se Kristofo se ya nso aba ka se obedi ye ho ya Kristo ni ba ku biara ye aba na ba bia de shafom no sa aba no asese fifi na ye den eso aba na so aba pa nya bobo ne ne ye den ye ka wasa anotino we are commanded to bear fruit wa she ye say eso aba into fresh ya for no ka John 15 verse 16 John 15:16. Hey, Yohane paneti eye edubenu imo aye evidensia no. Wose enye muna moyime. Na mena wose enye muna moyime na mena menimo. Na mede mu asi ehose munko so aba. Na mo aba no entina ho. The Bibiala Professor Jano, the Dimuno, or the Amam. Amen. Hey, man, I can't get John chapter 15, verse 16. I read. You did not choose me, yes, but I choose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Amen. Amen. Wase ma frem enye mo na mo frem me eye me e na ma frem na command wo frem ni mo say monko na monko so aba. Praise the Lord. Hallelujah. Onya ko afre Kristo ni biara e wasase so a se o Kristo ni no onko na onko so aba e na medical ka kiro na mro hu dua na esiwa season no e na mo tse na opeso so aba no so aba no odome edua no Enunti no aye command o share a Kristo di a share Kristo ni biara se Kristo ni biara aba na ba ye de share form no esesa aba ne fifi no no so fiti ase ye den eson aba so we from Genesis to Revelation when yankopon ta bi o kasa what they toto enobai ne niema o ye den obo ye ne so enunti o ye so de ya toto so se esese ye bear fruit Maka Matthew 7 verse 90 was the due bia enso aba esese wa ye den utwa etofo Matthew 7 paneti eye enso imo eye enso o se due bia a enso abapa no yes utwa na onigu ejemu amen amen okay is niente Matthew chapter 7, verse 19. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire.
So we Christo ni na won so aba ene Nyankopon asem pese ka kire o se so an so aba we wi ye no ye betwa na fe ye de ekujim ni aye den ni ahye if it says oba kwa fom na me ka me fa so dua mango na kwa mango na timi esi ho the whole season ababa ko ni so a ne mo fa so e wo so ne sai so obi na mango ni si afuom ho a enye den enso aba enye ni fenti. If so, we say mango no, as I say, produce fruit. Never man. Now, so you profit here then. Now, so we are is you now. I don't. Uba copy and that's see why they and swap. Many a Christian in Yaku Posa make control say, dear me and swap. Ubecha. No trivia, ubetu. No dear good gym, no head. So Yaku a good farmer. Praise the Lord. Hallelujah. Ede no a good farmer. Na babia odua ye no say Christo atone safra. So ye Christo nia. And three heartbreak in trust say maybe a Christo ni ntino. Manya banya kupon fie de babie. Eden faso na Onyankopon ye den enye free wo. Na den aba na also ye den waso. Na Christo frawa eden na betumi ye den aka kire no. Ese sa wo so aba. Na wa so aba obe ye den obetwa wa kre so de also Sunday kwa me kwa so he ogusu do kwan ya odo mo say me gina ha me ka Nyankopon asam kire nyina eye mere. Praise the Lord. Hallelujah. Eye mere ye sare wo mo ho eye mere wo Nyankopon ese wo ho so woti boni mu obekire no wafiri mu so woti say obekire no wafiri mu so obabo na mo me yan de sense ye selfish Christians ntino ene Christo suma ko yes Awurade farmer me eno kwa de nyina ye den epe na mo mesese ye bear fruit ese ye bear no eno ne benya mfaso ama Onyankopon ye den woto ne sa ye den efre na mo me wo fruit no mo ahoro bebre ye wo bad fruit ene ye wo good fruit ye wo papa ene ye wo babo ne nti ye ka se so aba eno nkyira wo se o ese me so aba biara ese se wo so aba ye apapa na fora be hu se dua ni si ho na so aba na ni age se dua we de etimi aso aba na so aba bebre ne bom so weba na dua ni si ho na bo fre no dua na ketua bi na taro ho onya ho mfaso a kai se mfaso de den enim eroteno so ba Matthew 12 verse 33 a tree is known by its fruit. Kwai a hoteno ba weso no eno ni behu se de dua de den etie. Matthew sapane edimi ni ma ye asami nsano. Wase mumma dua enye duapa. Yes. Na nabano so abapa. Anase mumma dua enye duapone na nabano ababone. Na dua aba na woni ehu dua kro. Man, all kind investigate. Matthew chapter 12 verse 33. Either make the tree good and eat fruit good, yes, or else the tree bad and eat fruit bad. For a tree is known by its fruit. Amen. Amen. Was it biara and I'm not basso any people said that biana ye dia bani wo we eso ababani na dia pa eso abapa. Eno ti so ye Kristo ni a esese wo so abapa. Dia no na nam so ene de be ye de bi wo. Na ha ne ye behu se eno ti no bi obo Kristo ni no ye Kristo ni ana dabi ayaba wo so no saaba no ene be kire wo se na wo ye den wo tie so wo so ababone a wo ye unye Kristo ni so wo so ababa wo ye den wo ye Kristo ni eno ti e ba Kristo mu a ya ye tumi mu ene ya ho ade mu ye ntimi nya den enso aba eno ye be ba so. Naba yeso no your friend the fruit of the spirit. Hu aba ene yeden yeso. Ye ka hu aba esu a yeden ekrai eno ne yeden yeso hu aba. Eno ti eba the fruit of the spirit. Galatians 5 verse 22 to 23. We have to bear spiritual fruit.
Amen. Amen. I can let you form man. It's here. 22 to 23. It's here. You are was now about any order. Home abano and any order. Any day. Asumdwe. Abojo cherry. Yes. Papa energy. Ojo and Damo was a very dear. Yes. Amen. What kind is nature? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amen. Amen. What's a woman about? As I say, Christo needs your law, self-control, gentleness. And then Subayo head, who fit as your body in a day, and not know, see a baby who say yes, papa, Nami, a software. As the same who say, Miss or dog abba, Miss self control abba, not also a day, or say temperance, and a day. Meekness, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. A kamba say nefata say man of God fitting as say oyede also. Now when you be who diano say na yede praise the Lord. Hallelujah. Ye wo hu ba yeso. Ye su ba ye crying. And ye hu aba ya yede ye fitting as yede eso. Anu ti say me yesofo. Na me twem pra. Na me kanya nkopon asem a Kai said, Apapone, and a baby and Apapone in my head, Master. Praise the Lord. If so, Yakuba by Timmy Mono, ain't Timmy and so sa a Gamamo Abba. Praise the Lord. Hallelujah. And Utino, Abba a 2 Mono, Sabano, and a Mayu, the fruiter obey as a Christian. I would not as I say so. Semi Pentopa, a Apaponina Mediano. Na babone na mayede maso no eno ti no see we have to bear spiritual fruit humaba na san ye beso humaba no enti no medical case see those who are led by God's Spirit they are children of God woma onyankopon konkromo ma kwankyere no woma ni onyankopon den ema eno ti ni ya personally no ye ntimi bear fruit we worship God by his strength because the Lord is our strength. Praise the Lord. Yadi onyankopon na ho ade na ye den esomo no efisi onyankopon ono ne ye den ono ne ya ho ade ye som nyankopon fa na ye fresh ye ni padua se ye betumi asomo no na ye betumi aso aba ye ho aba wontimi som nyankopon ewo wa fresh eno ti no hye ye bose na mekọ mama ho na ye den waba na sa ho ne ba obaya mu kakafo obaya mu kyerɛkyerɛfo ono ba kyerɛ bɔne no akyerɛ mu papa sɛ na ye den etie na no na ba ma ho na etie mu no edi adanse sɛ yɛn so ye onyankopɔn ba na onyankopɔn ba de kwa ba so ne ye be mu no ye be hu no sɛ ɔso aba na ba ne ye den eya papa se sama wolf in sheep clothing ye woni pa bi o me mpataku nanso o mo di dwan mu ma na aye den akata wo no ma ba o mo so no enye dwan mu ma no de kata no ho no so wu hu kura na aba na wo so no enam sa aba ne so ena abudu se wei o ye pataku ana se o ye odwan eno ti ya ho ade ntimi eno ti o ma ne ho kronkron ba ye hu na ho ne ye betrase no no be kire ye kwan ye benant ne ye beti onyankopon asem ne aboye bra ne yetimi aye de akoye so ba na be he o see Romans 8:14 o see those who are led by God's Spirit they are children of God o kan can offer say dem ye can service Roma from Maliti e wo ni mu aye du na o see na do onyankopon mo ka wo e na o ye onyankopon eba praise the Lord hallelujah ya onyankopon ho kan ye ho no si anka so onyankopon mampa
yen ne yetimi yeden eso aba efiso Nyankopon na ba yeden etinemu eno ti no se ne a Nyankopon abati ne mu no onye den onye bone so Nyankopon abati mu a ka se wo ne obi abaye den wo baye bone efise subi ba mo ye wo so a ye friend of the spirit of gentleness that ko ba be kira wa ha sai ne pe die ojo. Praise the Lord. Hallelujah. Ojo obi a ojo ye ka gentleness a enye weakness. Gentleness ni pane jo. Na de ade bi di ne kura na obom pa ya de ne hunya na manya me se rade fa free no nim ne a ye den wo ye na mom so opa no sore no se hey ena me so be mi church no ma kire o se na me tia ka sa ba wo so na enye den enya abapa ye ntimi anso aba with that Christ. Na so Nyankopon tumi eno ti Yesu Kristo ti e ka so bibi so aba na di kan ye ba be ni hi ene duala ye den isi ho no important. O say how can we bear fruit abide in Christ? John 5 verse 1 to 7. If you ever 8. John 15 verse 1. You be kan ma ni ati ase. You want to say pan so ti edu enu. Ni mo aye ba no John 1 o say many no kura bobe no many dua aye boba amesi ho no na meja enso ani okuafo a odo mi ho no one ni meja o say me ho eban biara a enso aba no yes oyi sami ya mamai na mi jina ho na sa baba na esi ho no se branches na so aba ye twetwa free ho no na ebia eso aba no yes uyi yes na aso aba bebre yes aye tre no was the aso aba ka ba che mu no enti yes mo ho anya afi ni amaka kire mo ho anya ye den afi was the montra mi mu na meso mu sanya ban entumi efi onwan mu enso aba sana branches entumi fi onwan mu nso aba agisa etina bobi nu mu agisa otare dua ne ho saa so ena musuntumi saa na musuntumi nya des agisa mutna mi wase many bobi no musumune emai no moye mai Kristo ya osabi mu yes na meso metna ni mu no onwa ena oso aba bibiri yes na mokotimi a muntumi enyo hwe so obi antra mi mu a woto no etwene se eban yes ewu na boaboa ano edikoku idemu na ehye sabe no wasita mutimi mu yes min samso etra mu a mo besre bibia a mope na ebeye ho so ama okay it no wasi webu ena wahye meja emunya yes se moso aba bibiri eno ena obeye ne esuafo amen ti na Yesu Kristo kan ya yemfa ayivan ponto se o ti ono ni dua no na ne papa ni kuafo no ne papa na do dua ne ho na ye Kristo fo so ye mamai aye branches duane branches is where some flowers eson aduano eson ahaban ene bibia no yen no na ye Kristo fo ye tare duane ho se branches na branches ni etaro no duano ni hi wasase ase insu e betwe a de be ma duano eno na betre yen so aba ye be ye den ye beso. Praise the Lord. Hallelujah. Nani papa ni kuafo no de oye hu adwuma to nsi oye bibia de den ediguso. Yesu person kire ye bebre. Na ebom se branches ni bitare duane ho. Na onso aba ye twa no ekone. Na ebom ni a oso aba no ye hye yi ho. Se na betimi aso aba na sa aso den aso aba bi. Eno ti Kristo ni bi otare no na onso aba no Onyankopon hwese wotare no ho da bia akwa asore na atie Nyankopon asam na da bia wote so ji hallelujah age so amen na ati Onyankopon fie
Nemo mutale no ho na odwen ensio free mu na stella ensio na wohwe no emfa so ma ho so a ye fa paso ne aye ye twa nemo ne a otare mo se Kristo ni oje ne matum na onyanti ase ma Nyankopon asem mo na onyanti ase ye yiwu na watimi aye den aso aba ye nua no atra na polipai no mo nim edu season ya ombedu ya November yi akuafo ne edwumadie bi omo asese dua wase ye pe no omo nim senate ye omo apaso bi enu esisi wa haba na pro na fe no be polish mu nyina fine sana ni season beba no ebetimi aye den aso aba na aka verse 8 no kan miss ni John chapter 15 verse 8. By this my Father is glorified, that you may bear much fruit. Yes. So you will be my disciple. I know never say we are going to point to for. If you say Jesus Christ, person ya dia, ne papa no so e be ye den e be je won. Said you nyam ababa ejina say ye Christ for e be ye den e be so aba ne aso abapa. Se aso aba obetutwa ya den afidua no eno ntino o say o kan Jeremiah 17 verse 7 to 8 me hesa na prophet Jeremiah kan ni ba esa no ne fata so betumi aso saba Jeremiah 17 7 to 8 amen amen odi fo Jeremiah kwani ti ebi anson emu anson ene enwotwe no wasi ehira ene oni ku a ode no ho atu Awurade suo na Awurade nani da suo yes na obeye se dua a wate no ensunua na yini etenten so eko ensuo no na se ewuro eba enye no na eso na eso so ebeye from na sukom afi emu so empo na enyai na baso eso amen aha ye hu se duane si wa ye tare nanam duane hi e wo fom na Yesu Kristo ni duane ntino ye beso aba ni aso aba aha prophet Jeremiah kan wasi enshirane ni anani daso oni Awurade praise the Lord hallelujah enshira oni ni anani daso ene ye Nyankopon aye de ye so ne bi biara aye Nyankopon eno ti Samuel so refer wasi ni a ope Onyankopon asemu anopa wia ne enwure no wati se dua ye den esi esubonte ho na se dua ne ye den wo so na ba ewo ne de mu ewo ne bere eno ti ye afamo de ye ntime nso aba ema ba no enso Nyankopon ni Onyankopon ne ya ho de the Lord is our strength eno ti se yapase ya so aba wo Kristo mu a esase ye tweben Onyankopon ya tweben ne tie nasem ya tweben nasem a ye tie ne ye dwen ho anopa wia ne den ede anumre ne ye sa asem a ye tie no ye de ye den ede boy ye bra eti Jeremiah kan was blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is, for he shall be as a planted tree by the water. What is so obia ye dua no ewo ensuo na na haba anya den emboda no so obeso na ba ewo ne bremo everything good Christians no si ebenya odo yebenya botre yebenya long suffering yebenya self control yebenya faith yebenya gidie ene asomdwe di asom Nyankopon a agesi etare dua e Yesu Kristo na no ne betimi aboa ye na timi aye den ni anyini abe Kristo fo ne timi aye den aso huhu den aba si aso huhu aba ye beso aba den ebane ababoni ni bi sen Paul to letter command Galatians o church ni mu jira o se abaye adwaman ni nsam akeke ka ho nyina ya ababoni eye honam den enwuma efise nipa fi huhu ekobona mu a wo so aba eye den eye honam eno to advice is obiani bi kodua the parable of a sower. Okay, Mark 4 verse 3 to 9. Okiani bi kodua aba.
Nemra odi aba na otopiti na ebi kogu asase pam ebi kogu nkase ebi kogu na kekeka ho. Ne ehese na ye den course. Aye ma konsanpaniti aye enai emu ensa enenai. Wasimunti aye hwe okufo bi efiri ebi ekogu aba. Na eba ase ogu no ebi ekogu enfanche. Ena ewiem enoma eba abesosoye. Na ebi so ekogu ebuo so. Dia na dotie bibre bi na ntamwa ena efiri efise na dotie nu enorintra na owie efiri no ebusaye na se na eni enti uwie sabe no so na ebi so ekoku enkase mu na kase no eni ye no na emia no na antia so aba na ebi so ekoku asase pam na eso aba ekoso eni na etre na eso ebi aduasa ebi so adusia ebi oha na oka se ne o asono ebi tie no mano etie man wa se no bufo kogu aba na ba no topeti ene bi gina ha se begu aba eyesi onyankopon asem bia yesi onyankopon asem oni ekasa biara ne gina onyankopon asem so ne ene okasa biara eyesi eyaba na menu ya tie mi saba yegu no ehefa na beto ebi de beto kwanche ebi se ye ka asem ni wie ya na fa na ya na ye asa ebi de so bekokoto ebo a anua kakra bi na ye den eguso ebi so de yakoto nkasem se wiase mu hawo ene ya obebre ntino ekase fifi ya na kase ni fiti ase ye den ewo dua no na so entimi anye den entimi anso aba kwaje de no podi ekoto ene no ma asa ba ye den ebedi ebe soso me ne atimi onyankopon asema ya ba eyesi na sasi di no onipa a oti wona wo tie no be person bi sa asasa sem ne ba ehefa na ye den ekoto na odwi ni nara eye from Monday to Sunday onyankopon asema yeto no ehefa na ye den ekogu ye ebu a the problems we bring tino oda obadwi problems ni nyina ho ama problems na cover nyankopon asema oti ye ni nyinara obu also a asema ye na epia wanti wa ha sesi ansem ni nyina ye den ayera ni nyina ekọ na mo no kire ense asem ni bi kogu asase paso. Praise the Lord. Hallelujah. Ne kogu asase paso no start say ye den so praise the Lord. Hallelujah. So no buy na say no count we bitimi so ya ni we say yes no buy dia ye den aso and then besides so ye kuani na kodua wafuo na bi kogu kwanche ne nkasa so na eka ho so kwafo mu a de ahi na wani be ye den ebeko me ye sure say ne a wani be ko ho no eye ne ekogu asase den pagu wiase problem be bre wasase so even apostles ni nyina be face our problem ni nyina na mo me be ma problems aye face na so ase aba Kristo aye den edua wo ye munana many a team ye Kristo for say so aba esase ye so aba ne mo ba faso emma Kristo se ka hu mo aba mponi e de no to nchen a wo ba Kristo mo enipa he na ahwe wo ho abaye Kristo for enipa he na ana o maka nyankopon asam no a kire o se na nyankopon asam ye den ete na se ya so aba da obefa bonua no obetwa ye nyina de ya den egu. Praise the Lord. Hallelujah. Let us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mama yenyi ewo nimdia ewo ye yewrade Yesu Kristo ene nipa bi ye mofra ye kusumo omrek ansa no matimi aye den anyini ministry anyini emu nipa nyina anyini efisensem pa no ye no ma ache for more than almost 10 years no bi aye den ate the came right to cancel me o se sa asafui wa went me an qualify an ko heaven no Yakupon ni wo eden e wo bika. Praise the Lord. Hallelujah. Ana hwebua ese da bi egu aba ye to aba no epete
near to pretend, or personally, and he found a body at all. As I see a fitting as every Subai crying, says Subaino, a crying. It was so a passe, Yakupomba, and answer from some day, Emma. Quaba is any motifi. Quaba is any motifi. Yairum who say Yasua papa and answer Papani. Miku Suba where they are Papani Pan by a day. Was if the Fian and I am Papan. Uka we know we are to Suka we are nowhere, so Uka we know I say. Never one. See about Christo one. As I say, Villansua Bampono. The spirit of gentleness, as I see if it is so Sabbath. The spirit of self-control, as I see if it is so Sabbath. As I see it media also, say Christo for. See any also I have a as I see a gentle, a battery customer as we do a or John. Christo Samuel means Yami, if it's a meme, Major. Praise the Lord. Hallelujah. Now you would depend so and I see you would depend so. And I say a title a dear man who say, yeah, dear, Christo for your ministry. And check, near would be a banner, Baba harvest. Praise the Lord. Hallelujah. Then you have people who say, a bar when you could pond the iron, would be so good be about one at their head. No, I said, Master, where do you pass away? Say a bread, where you and you was a miserable. Mamma farmers are day, anchor, could see Cabreno, Baba day, so don't suffer car, 1 year, yea, what could chop by a day, a yammer. Many I would tell me, and I would ask a buy Christo do a bit in us of him. A seed on the Wabadom Sasa free. We see the young body of a chest as a free. We see the young body of mine. See a young fast one through. Now by Christo will not then fast one day, yen through. Or the one by chain, what boy, so a jar or bar and a demo. A yabaka see a Christo, the abetas as a free. Niaje jina so Kenya kupo asem se Kristo achen asafo wachen abaka siesie ya esese Kenya kupo asem e de kire saa aba no na ba no be yemfa so ma saa ministry bedu weekend na ye dia opa ana se wo ba fa so ma ya na se Daudi se me de me yesi keke wase aba duane so eno ne yede mu se de duane yede etie ana mrebe be ka kire o se na ma kra ne enye na ade kire ni pa ne yede hu enye se bia wonnam na da ka kese se le mozimu ne yede hu se wo nie ne mum ne awa hu ho no eno ne wa. Praise the Lord. Hallelujah. And yes, I mean, I a man of God, we can't go for some question that be out. And no one will name is, and I'm a Nami, I'm a community. Me, I'm a Kenyan go when this woman was a mere software, we Kenyan, with them all years, I'm Martin, I must say. We Kenyan go we be a quotation, you can't in Nara. Me, I'm a minimum yam Nania Musa meteno. And yet, no, and I would do every one away be a Musa me a soft. Every crown whom be a timid and yet. Praise the Lord. Hallelujah. Me person who say a day apart, titru ne down, ne down banner head also. And no two churches be ready for be rashi me a bishop, me a reverend, me a say, person display with the panel. Uko church bono bi to no ma obetimi ato no ma asa nyankopon esi oh sister edio ya eni peti on the hu ye hu se ye ni so ya na wo hu mo ne ban abapa na aso na ya abapa ni wanya abapa ni aso ni hu na wande ebetimi hu se no aba ye nua ba na ye nua ba ma esu de ya abapa ni no ye den also Christo said,
ɛsɛ yɛ so aba na sɛ yɛ so aba dua yɛ so aba no ɔwɔ dadeɛ wɔ hɔ no ɔbɛfa dadeɛ twitwa ne pɛpɛɛpɛ na wasogya sɛ na yɛ nipa yɛteɛ no saa no no so pɛ sɛ ɔyɛ dɛ wɔkyerɛ na brɛ so na akɔfa nneɛma bi de yɛ example kyerɛ yɛn abrɛ so ɛwɔ mu deɛ nkeɛ ne computer ne nneɛma na ɛbɛyɛ example na nipa hu sɛ ne yɛ dɛ yɛteɛ me nua ateɛ me yɛyɛ kristofoɔ yɛyɛ aba kɛseɛ ɛno ti na aka sɛ nipa bi aho hia ma kristo ɛmɛ ɔho Peter no no na Peter ɔbɛdi n'akyi no Yesu Kristo hu Peter no sɛ ɔmo yɛ aba a ɛyɛ dɛ ɛsonso ɛmɛ ɔho ɔsomafo Paulo no hu sɛ Paul ɔyɛ aba a ɛyɛ dɛ ɛson boma no na Paul mo fiti asɛ sɛ ɔmo so aba papa na ba no utimo sɛ aba ɔde hyɛ ɔmo no fiti asɛ sɛ ɛyɛ dɛ ɛso bebree ɛne yɛ no na obi ani dɛm a ɔbɛka sɛ menkɔɔ sukuu da ɛwɔ Kristo mu ɛdɛm a ɔmo a no ɔmo te sɛ obi a akɔ varsity yɛka no kora kyerɛ sɛ yɛka Kristo mu a makɔ mo anim bebree kwabɛn na wokɔ mo anim A to Z Nyankopɔn asɛm nyinaa wɔnte koraa yɛ dɛn wate fa kɛse no a wɔdɛm a na dɛn aba ɛna woyɛ dɛn wo so na ba bɛn na apɛ sɛ wo so na ade hyɛ wo Nyankopɔn dɛn anuonyam ne a wote no ɛne ame ne wo ka sɛ woawu ne mo ho ɛnyɛ na nipa de n'ani wokɔ asɔre bi a memi yɛ da memi yɛ sei memi yɛ sei no asafoma no de nim sɛ saa na woteɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Who are you? What am I? And I say weekend, see if you are here, weekend, what am I? Ebi she are going to become Bible, you can't know a man, so no, I can't know a man, so. Kwesiada, a tramwa. Sunday, the name so to be my contribution. Kwesiada, tramwa. Well, Bible, no, if I'm out. When you move, and I make us a minimum, send out here. Now, me from a country, say, hey, sister, so much, but the other one can't Bible. But the other one, you say, oh, this week, who go your mind? This week, who boy, this week, who you say, who are you? Praise the Lord. Hallelujah. My name. And no young people are not the wedding. Let us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sadi am pesa me ubu ade opeso ye oyi ni yam no ye ni ye moma ye ni ye monya ade a ebeso master Jesus. Amen. Na da obehu ye no si mo akwapa no kwafo kakra de ma we wetimi aye na ye de mo no. Amen. Anu ti no so o che talent ma anu bi no ade ti no che sa talent ni ma anu bi no opeso mo so aba no di kan ma no nya mfaso eye investment onya kupon invest we you no amobia capital na sa capital na ese bear fruit. Praise the Lord. Amen. So our capital na bear fruit now business mo why say business mo to aso e waste two time say we sika was a business mfaso bi anya na say o market we and I didn't want to cry. Said 20 cities not the man. Said next time, not for 20 years. I don't think the parable or can say, Nediano who says so. If it is ye, Diana, send a bay, Diana Bay, the best one apart. Not next season, said this season or so type runner. Send one to the worst than in Sassoon. Bit me up to 20 the next season. When you invest, we investment money. What my seed be? Na say seed no, me no me na say so say seed no. Ne fiti ase ne ye adwuma, ne so aba, na Kristo ne ye den agye. Ene so to ne safra ya. Eda achievement pa, ene e betimi dia post wo Nyankopon. Se na me gina Kristo ene mu gina Kristo ene mu a, no ato ne safra ya. Me no me no. Da ba ne ayede yaso na den mfaso na wo ye den onya wo ye so akota boa
na boa no botai na sa boa we di afo beso no wo mo kra no dwan wo ba wo ba mi no di amame this year wa eduana no di sani egua ebusu di nyakuko adua nasi abo adwan ya asa na de na wo abai de o de no be yam praise the Lord. Pastor Nyame dia to kwaya na. What the never to kwaya. Na da fa so say me koto nwan say bia me nya no fa so. E ke bia 2 years kra me fa we. Nka me ni nwan kra nka mo 4 na 3. Na so first year bibia anya den. Ama. Second year bibia anya den ama. What do you mean on that na be make a decision? Sa boa be de me de ne be ye de me de ne be to kwa me nu atim onya ko invest wo ye na sa investment no ye ese wo ye de e ba fa so mo ma ye impress ye be so aba ni anyi with knowledge that Christ dey ye de wo dey amaye no ma ye one empower the mind. Na sa one and do this one as I saw solo one now. So then they can carry. Okay, Matthew 7:18 to 23. Matthew 7:18 to 20. Amen. Amen. Matthew is a panity and so you know a do and what shape because see that you know me and son. Or say, we are part intimate and so ababone. Yes. And then we are born in so intimate and so ababasi. Was it Biara and so ababano? Yes. Now what you could be doing into one abba and a modi ebemu 21 was any Ubia was Mr. Eradino na Obeko or so and one channel so. 23 was any Ubia or Mr. Eradino na Obeko or so and na nia oyo meja a o osoro no apedie no 23 22 edano enipa bebi ebeka a kire me se Ewrade yefa udi enye enhye enkom ena yefa udi nso entutu ahomone na yefa udi nso enyo ahomode niema bebre ya na eno ena mepe makama kire wo se miuru da mfi beso enkom Muye enima a entine. Amen. Says here one no de mai. If you say me do din etutu mfi. If you say me do din ayese. Me do din ehyenko. Enya me na me preach say so for. Wasi fi me so. Wa aye na ene. O ka sa wa aye na entie na wo ni achie. If say wo personal wo ni mo. Praise the Lord. Amen. Wo ni achie. Oka se fi me so wa aye na enye den. Entie a wo ho beba ahoso. No say ne nipa ni so. Ana na me ye ne a me na me ya me mu no na me ne me ho sa me ye den. Me ya ne enye den. Entie. Me nu a otie me. Na November 2nd week of November. First week. First week money away. Okay, first week of November. Anyway, 2017. And I know was a first message, ma. A woman who fear baby. No, a fisherman for an offer. And not a fisherman. When the granny and queer baby or knowledge be brown, Yankupon say. When Yankupon is suffer. My offer, one frost between handbrake and a bet mercy. And then now between me, dear son and me, a woman at Tiasi. Yamara Casa says Suesa, there be a mecanto. So, 60 years for 20 become Yamrusa. The days are evil. Upa for 10 come. When you are going to trade, to the beer. Ube hu ni pa bi edi ntro di Nyankopon di ye bibi na o ye se no. Eye Mose mo abraso asaka ni pa no ko mo. Na se san se ye wa dom renti no. Wo mo so
ebetimi enya adwen sachara nti na Kristo ayeden ato ne boase ama saa ne nso ato ne boase ama ye enene ne yara asasi yeso yeden yenya adwen sachara ne efiti ase ya de kese a da ye gina Kristo ani mu a yeso ebebu se mo apapa no bafo no we deserve it eyam pase ye deserve so nyankopon akasa asem no ede ayeden ede akire na me no ka say onyankopon invest wo mu bo mo de invest investment no sika ode share on say biara ode a share on sa o se nia okotutu form de share on no anso na ni if se fa so anya de men go tutu form on fa che o se nyankopon de ni trum ye de nti no because any sika bo e bibia anya no how de aba me so jai na sorry jina mo na so na mpesa me hye mu nkran se nyankopon de ade kase bi ahye mu wade ade kase dua obi em no afọ obi aso ya ba kase no nim sa ba wade ahye mu no bo betumi aye ho adwuma eno nti no de ye de wade ma na wa frewa banifie no ato ne nsa frewa ewo purpose nti o ye de e frewa sa purpose no sori na ye ho adwuma tu ho ana mo so so de atwa akra banifie a di huduma fi nani o kyena nyinara sori ne eyete se mama ne ye adwuma ye no asase suwa de da ye begina na ni mo mi se ye mu ba ko kra se na mi gina ja no da bia nya adwuma me team fi fresa na mi gina ja enya adwuma wo bia na me ne me de Ghana president enya adwuma wo bia wo nya ko kra na mo ma ba ye beso no no ni adia obeka se mbo afọ pa no kwa yakopọ no chira amen.